Kohuman ko para bayin how Jesus Christ. Hage jing pula bani kong mindagas ngi nagikam jogi apostol kalano gabak kandai ngeleos ngo sapang jing kala ka bamot jong usaulus. Ngios no kumno usaulus ula kala ka bamot. Ngibarang itip usaulos ulalong unong penyap jong kinong bot jong jisu bad kumno ula kala ka bamot bad ulalong kum unong yalap jong Christ. Unong penyap jong kinong bot jong Jisu la kelalong kum unong yalap jong ka gospel nong yalap jong u Chris. Ngilius ngana ka jing pula baning kong pindagas ngi u Saulus ula panbor naki rangba lingdo ban pensitom bar ban pinyap yaki nong bot jong Jisu ki Kristan. Bar ulayo yakabor ban pinyap yaki Kristan bar kadba udang late sa Damascus hakalendi kadba ulajan poi sa Damascus ngeleus ngom kinsan ka jingshai na beneng kala tabha saudon jongu bat ula kelon ha kamadan bat uleus ngo kabaiga sur ujisu ula ong ula kot ya usaulus ula ong Saulus balai pipin shitom bain yanga ula kili mede uwe kotrai bat ula ong Jisu ula ong ngalong ujisu ia ubapi penshitom bain. Komen ko para bain how Jisu Christ langbag jing pula baning kong langbag ka jing pula baning kong midagas ngi ujisu nang hikai yang ibay pibay habang ngile pop persaya kibay gidang penshitom ia ujisu habang ngile pop persaya kibay habang imha ka pop gidang penshitom ia ujisu nana katakadaw ujisu ula ong ia u Saulus balai pipin shitom bain yanga but ngi yos ngo ula ki na kamadan enda ula ki na kamadan uklam ioi enda Saulus ula ki na kamadan uklam ioi kabamod radangi im hakapop radangi le persha ia ukris radangi penshitom bain yakinong bot jong Jisu habangi im hakapop ngim laban ioi ngin sa im hakajingdum ngi ioi hakine ki juk kabamenda bon ki bur kidang im haka jingdum namar kidang im haka pop bar kidang yaid betang ban le pop ban im haka pop kadbang kidang im haka pop kon ka param ngim laban ioi ngim laban jid kai ka babha bar kai ka basniyo bar bon ki bur kidang im haka jingdum bon ki bur ki jid ya ki basniyo bar ki penshitom bain ya ukurus bar ngi haka pakut ka jingbola bani kong meda kas ngi yaus ngom enda Ananias ula duai halor u Saulus enda Ananias ula duai halor u Saulus bar enda ula yopdiang ya kabor jung mensim bakuit ula yoi biang bar ula yoi biang bar ula stang ban yalap bar yesno ula ong u Jisu ulang u konu blay u Jisu ulang u konu blay u Saulus ula stang ban yalap te unong penyap jong kinong bot jong Jisu ula kalalong kum unong yalap jong Christ ulong unong yalap jong ka gospel kumun ka para baid how Jesus Christ langbag jing bole bani kong midagas ngi u Jisu kot uber yang ibay ban ino katok jinglong barim jong tengteng ha jingim jongi ngirong ngilong kum Saulus ngirong ngile persaya u Christ ngirong ngikran persya ya u Christ tengteng ha jingim jongi habangi du jingkerman ha jingim jongi abang ngiyos ngom ngiyoi kibri haba ki yo jingpang jingshitom bon ngot ki bro ki stang ban du jingaman how blai bon ngot ki bro ki stang ban du jinged how blai bar ki stang ban sangai ban late shai mane ban du wai bar ki kran bain bar ki pendram ya ukres ngi yos ngi yo ye bon ki bro ki lekum nei te Jisu kot ubere ngi ibe pe ban ino ko to ke jinglong barim jungi ban ino ko to ke jingim barim jungi baro ban klang ka bamot ban stang ban yalap ya ka gospel abang istang ban yalap ika gospel ngin iyo pediang shbon ki jingor ko halor jungi parkum jur lang baga jingpola bani gong minda gasngi ujis udang ong yang ibai pebi ban duwai nakabenda kito ki bapen shitom bain ya ke Kristan hagana ki juk benda ngi yos ngom bo habon telegi jaka ki bru ki pen shitom ya ke Kristan ki bru ki pen shitom ya ke nong bot jong Jisu but ha Afrika ha kene ki sngi baro ngi yos ngom bar ki beki jakabarang iyos ngo ka Nigeria iyos ngo kibru ki pinyap ya ki Kristan
Bat lang ba jing boleh bani gong minda kas uji sudang ong yang ibai ban duai kerpang nak benda jungki ibai kita ke pinshit tom bain kita ke pinyap ya ke kristan ide ban duai nak benda jungki bakin khla ka bamod barkin makiru kin ban phai shaut bail namar uji su uron ka bor ban pin khla ya ke donut jungki nong pop uji su uron ka bor ban pin khla ya ke donut jungki nong pop hendrai mangi ibai ide ban duai nak benda jungki imde ban isi yaki Nimdeban isi yanoru namar uji su kelam hikayangi ban isi yaki wadada kibru ki penshitom benyangi wadada kibru ki penshitom yaki kristan abang yosnu kumkene ki kubor akibe ki chakha nimdeban isi yaki endrei ngideban kanmau bar ngideban duai nak benda jungi bakin khalak pamod bar makirukin wan pai sha uji su bar makirukin stang ban yalap yaka gospel bar hak gospel minda gas ngi komun ko param ngi yos ngo uji su uyad beteng ban hikayangi shapang ke yukris ba ulong ukpo ba ban hiar na bring minin roman shis ngi barong yos ngo nak gospel jung yohanes kal ngo hendriyo bar uji su udang hikai yangi shapang ke yukris bakoit kamod gilaban skoto ka jing kordor jung ke yukris bakoit ka jing kordor jung ke yukris bakoit habangi pole gospel jung yohanes kal ngo hendriyo ar pausan ter hadu ini po uwei ngi yos ngo uji su u hikai shapang ke yukris bakoit kamod ngi tip ka jing kordor jung ke yukris bakoit ban ngi leos ngi menda kas ngi nak gospel uji su enda uji su la ong balada pim bam yaka dod jungu khunu brio wal pim di yaka snam jungu khunu brio pinom don jingim halade bar haba uji su la ong yaki paid bam hapo synagogue ban bam yaka med bar ban di yaka snam jungu kibri baro kila lengo kila stang ban arthatin bale udang ong kumno une ubri ulaban ai ka do par ka snam jungu ban bam ban di kumno gilaban lekane kila stang ban lengo kila stang ban arthatin omdei tang katto ka por komun ka para ke buri ke lestang ban hartatin hakak ti jungu omdei tang katto ka por ke buri ke lestang ban lingo shapang katto ke jingi khai jungu jisu mintaru hakane ke juk mintaru ngi yos ngi oi bun ke buri kim don katto ke jingait hak yukris bakoit don ke buri mintaru ki kili kumno u jisu ulaban ai ya kamait bar kasnam kumno hapdang mas bakoit ukpo bar ka wain klalong kum ka met bar kas nam jung jisu bon ngot mindaru kim parts ngotu kim ngeit ha ka jingdon jung jisu a ki ukris bakut don ki bur ki bom ngeit ba ukpo bar ka wain hapne ke mas bakut klalong kum ka met bar kas nam jung jisu hoit ngimlaban smotu tang dake khamar jung jingeit ngilaban ngeit yakane barom tang kito ki ba yo pediang jingur ko jung bale kelaban yo ilo kelaban ngeit hakane ke jingmaya then kita kedau hak parang iyong kato kalong a mystery. This is a mystery. Eucharist is a mystery that we cannot understand with our intellect. Hak parang iyong kalong ka mystery. Kamot jingmaya bangim laban smotu. Henry nak ikmar jonga jingay ito ke bangay kin iyoma shisha ya ujisu hak Eucharist bakoy. Kamun ko para ba aid how Jesus Christ kadba ngi puson halo kene ke gospel mindagas ngi sashisin tongen clear lade. Hato ngi ngeitskem hato ngi yoma shisha ya ujisu hak Eucharist bakoid hato ngi yoma shisha ya ujisu hak Eucharist bakoid rane ngi shuban lakaban man gasngi ban man shimenda kamas bakoid bar ngi leit phai klam dasngotu ba ujisu ularong shisha hapo janga but endangila pediang ya Eucharist bakoid endangila pediang ya kamet bar gasnam jungu trai hapo godron jungi ibe ngirung diban klalong kum ukris ngirung diban klalong kum ukris marbale gidang bam ya kamet jung gideban dia kasnam jungu ngirung gideban klalong kum ukris te manla ka por habangi ban shimenda ga mas bakoid endradap mas bakoid kadbang gidang lait pai hala ki yenga sam jungi gideban sngotu ba ujisu udon shisha hapo jungi bad karukom ngi kren karukom ngi peit yakibe karukom ngi iyait baro deban long kum ukris kum ujisu kuba ujisu kren gideban kren bad kibe kuba ujisu ula peit yakibe daga jingis ne daga ngiru gideban peit yakibe kuba ujisu ula hikai yakibe ngiru gideban hikai kuba ujisu ula yain hapran kibriu ngiru gideban iyai komun ko para tongen clear le hato ngi penkelai ke donor jungi
hatong ngi ngait kem haka Eucharist bakoi hatong ngi yoman shisha yaga jingdon jung utrai haka Eucharist bakoi ladang inam yomat yaga to jingdon jung Jisu haka Eucharist bakoi ladang im ngait bangidang pediang ke med barkas nam jung Jisu hapang mas bakoi nginam pediang jingkurku ayai haka jingim jungi komen ko para haka ne mas bakoi tongin Sashisin tong duwai ba ngi barong in yo machisha ya ujisu haka Eucharist bakoi bagi barong in yoi ya ujisu ba ngi baro ngin ngait ba ngi dang pediang ya kamet barkas nam jung utrai hapagron jungi tang ladangi ngait ba ngi dang pediang ya kamet barkas nam jung ujisu haprange mas bakoi ngin yo ek jingim dene katagra ujisu ong tang kito ki bam ya kamet barkadi ya kas nam jungu kini yo jingim Tengdang ngi im hendreng ngilong kum kiburi kibayap. Ngilong tang haka kerteng ba ngiyap haka tab jingpen pau ngi yos ngi pule. Tengdang ngi im kum kiburi kiba im hendreng im omdon jingim hapau jungi bale omdon jingim hapau jungi namar im jungi haka jingdon jungu Jisu haka Eucharist bakoi. Kon ka para bayin how Jisu Christ tiagane ke mas bakoi. Gabani gong tongin dumai kerpang nakabenda Baro kibario kiba penshit tombain yakinong borjong Jisu ulang bagi jingbole baningkong Jisu udang penkan mawingi udang ong yangi ibai pibai banduai nakabenda ki nong penshit tombain jong nong ki kibario kiba penshit tombain ya ki Kristan tonge duai nakabenda jungi bakin kelaka bamut barkin kelalong kum ki nong yalap jong ka gospel kum juru tonge duai nakabenda elade bagi baro ngait kem haga jingdon jung Jisu haka Eucharist bakoi kena bagi baro ngini pedeng shibon ki jingkorku halor jongi ibai ibai eniero ya Jisu Christ